Hello everyone, welcome back and thank you so much for joining me. Re tla bolela ka Lulu Menziwa gomme ba bolela gore ka ge ile gore gane jwale o ka lenyalong ga go sane le gore go diriwa di birthdays ba thaba ba ba kae ba iketlile le monna ga go mo botse wa go tshwana le yena o ileng gore o dula le yena gane jwale dilo di change a ba sa bona ile gore ba mola situation ye ile gore ba le go yona mathomogong. Ke nagana gore tše dintšhi di be di dira gore ba ka gare ga nyo labo ena gape se sengwe ke gore ba ka be le gore go ne le dilo tše e leng gore ba lebagane le tsona di nyaka tšhelete ntšhi e dirang gore ba seke ba feleletša e le gore ba phela ba celebrate ba iketlile ba le mo e leng gore ba ithabiša gona. Jwale batho ba re a go sana le lethabo le menate e leng gore e be e diragala go swana le mathomogong gore ge e le gore motlho mongwe ba na le mabaka e leng gore ba plana e leng gore a dire ke ka lebaka la tšhelete gore ba seke ba hlo ba ithabiša ga kudu dilo di tla re ge di sepela ga botse re tla bona e le gore ba boetse morago ba ithabiša re phela re ba bogetše ka ge e le gore ba kgahliša e le ruri ke tsona tšeo. And thank you so much for watching. Please don't forget to like, comment and subscribe. Tada.